are mi hewri ke on fop lallandis ko jawontre partiji mo Allah taw hara ko jawontre partiji mo wombe sivude fode a image Diallo haray non kono andirde no Monsieur Cellou Dalein Diallo, ancien premier ministre de la République de Guinée, vice-président libéral international. Donc haray non mede tori jama yo partage anam o live ha o hewto ya militant be engagé be ben e responsable be parti o e président Cellou Dalein Diallo no woniri non arda kadi ha e président Cellou Dalein Diallo haray mede torium moƴƴa yon faamu moƴƴa yewtere ande partage no lande kadi moƴƴa hande yewtebe are ko dum mi mari ko mi yewtata o ara non haray non ko dum mi mari ko mi yewtata o haray yi congrès extraordinaire c'est-à-dire ko IFDG tout woni wadde congrès parce que andi parti politique ji goto mi yiyano wadde congrès ko Sidia tout wadi do congrès be validi donc bayno justice on ordini congrès IFDG on dare do programme ni kon feƴƴirta kadi on yiyay muyde Allah den kadi weltare welore wadone si Allah wala no jabi yo Allah hawrindi e saba congrès feƴƴay do jam hara gere wadale piro wadal sonko wadal parce que de ngandi yimbe buyno faala libugol fi Ala Giselu be anda si tawi Allah ɓanti goɗɗo ko kamɓe ko ɗum woni ɓe yeggiti si tawi Allah ɓanti goɗɗo wata mo ɗanninde ɗum ko goho si tawi Allah okki goɗɗo darja goɗɗo wata ɗanninde mo jama Ala Guinée yo watta hila moƴƴa e programme ji maɓɓe ɓe noon innuɓe ko ɓe désinformateur de l'IFDG ɓe wattan hila moƴƴa par ce que si ɓe sikki ɓe jiiɓa fi parti o ma ɓe jiiɓa fi leader jom ɓe anda na ɗumane si ɓe faala hay ko IFDG ɓe faala ɓe wawi jogitade parti o mais goto iwitirta amaɓa maɓɓe na innugol tum parti o Ala Giselu nde narata ko parti ɗon tawi parti o ala tew o ala hay juuɗe o ala ko Ala Giselu ari fabrique ɗum o fof o watti parti IFDG waɗi ɗi joƴƴini base ɗin fof muɗo waɗi IFDG hande IFDG woni hande parti molanaɗo e nder adunallo kala ko yarda parti IFDG fédération no wodi donc si jama on yi ɗum noon ɓe jalousie ma ɓe Monique ma ɓe ami tawi ɓe haali programme ɗi gonto are no wulɓini moƴƴa Dina Barry je salue champion je te salue depuis Portugal merci beaucoup Lisbon haray mi hewrike ma moƴƴa Dina Barry merci beaucoup champion haray noon on andi ɗum noon ko fayere noon ukkagol tun e goɗɗo mo waɗama mo wiyama waɗama hunde joni kamɓe ɓe inventude ɗo fi erguine mo $1,000,000 kamɓe noon kamɓe programme ɗi $1,000,000 et quelque feƴƴi ɗum ɗe balle ɗo ko feƴƴi kon par ce que yiiɗo 500,000 francs $500,000 pagayaɗo kankanɗe e balle feƴƴude ɗo e yi programme ñoɓeɗe Mamadi Doumbouya ne s'en sortira pas ɗum kala faalaɗo yo nanu ɗum faalaɗo kala yo accu ɗum mais o sahi ka fewndiden ɗo si tawi a yinni hiɗa andi hiɗa hooli ka populaire créé parti mi yii toon noon yimɓe seeɗaɓe yaltuɓe ka TikTok uji enregistra vidéo ji ɗin toon adda par Facebook parce que min mi ala TikTok mi nata ɗin piiji criticartaji kono vidéo ji ɗin addama Facebook ko Ousmane Ga woni planifiede fi sonnajo fi tun tonningo Ala Giselu fi tun waɗugol tout possible no ɓe libira Ala Giselu ɓe portanamo plainte France mais Allah mo yaali joni noon ɓe darde sukaɓe waɗoɓe vidéo ɓen ɓe rewa e ɓen noon ɓe nayi ɓen waɗu ɗin programme ji ɗon toña ɓe waɗa programme ni ɓe addana ɓe vidéo si ɓe waɗa montage ɓe waɗa grille vidéo hara ɓe inna ko Ala Giselu wallahi no hulɓini ɓe yimɓe huɗaɓe ɗum no hulɓini ha feƴƴidi kero yo Allah ɓe proposera noon 35,000 € kadi ɗin 35,000 € ko buuɗi état hakkude moɗon e Allah woɓɓe joni noon mbuuɗi fi on waɗu ɗum anda ɗum no hulɓini e leydi men ndin no hulɓini ha feƴƴidi kero ko wattango hila meɗe andi noon Ala Giselu ɓe laamoto par ce que so miijitike Nelson Mandela duuɓi jelu Nelson Mandela 27 ans duuɓi 27 Nelson Mandela hino soka e prison ɓay o yalti na Allah waɗi tawi o laamike o tawi yo laamo o tawi Allah mu yo laamo o laamo hande sa hewti ko Nations Unies Amérique ko honno etaɗa ko statiru Nelson Mandela hiyata ɗon fi honno na fiide si ɓe añu na fiide si ɓe ala portojo kamɓe kadi moɓe waɗa ɗon statiru maɓɓe par ce que ko Nations Unies mais ɓe daari ɓe tawi histoire ji ɗi fof ko ɓuuri ko hulɓinade sokaɗo 27 ans ala hande lanɗo sokaɗo duuɓi 27 fi laamu ko Nelson Mandela ɗum histoire makko on tout wawi wadde ɗum donc jama Ala Guinée on faamu Ala Giselu mene en tant que ɓe finide ɓe foofa menen ko kamɓe min mari leader jo min ala leader jo goɗɗo goo min ala an yiɗa andi ɗa winditi ka porte parole de gouvernement ara inna an
c'est-à-dire haray wowlugo yalta ko ɗum Ablaye Ba yalti wi ɓe yaltoɓe wola les désinformateurs a faminoɓe kamɓe koɓe diplomate aray ɗo gandi Ousmane Gawa ñande o invitano ko TV5 France hakkude moɗon e Allah o yimmino wacci plateau ɗo hay kadi français makko mo wonno yewtere on laaɓa ɓeɗo ɓenna hara ko ɓeɗo jonnete leydi o dirige ndi contre yoɓe dirige ndi kadi ɓe jooɗano kadi contre yimɓe gande maruɓe ɓen ganda ka leydi kala yaltuɗo ɗo sikki ɗo ɓe jooɗoto ɓe jiiɓa hoore maɓɓe ɓe jiiɓa leydi ɓe jiiɓa biyenji l'État noon ko fenande maɓɓe ɗon wawata yarde yeeso ɓeɗe tori Allah yo congrès on feƴƴo e dow jam moƴƴere feƴƴina programme ɗiɗi e dow jam hara guere waɗali par ce que kannam fewndi ɗo ɗaɓɓitere nde no ɗuuɗi an ko wawɗa ko mobagol hara ɗaɓɓital goɗɗo mais goɗɗo ɗaɓɓitatama ko fenande mais si Allah lan no jaɓi en gagnoto wakkilo ɗen la victoire est avec nous wakkilo ɗen ko ɓenata ko celui qui n'a pas traversé la mer ne doit pas moquer à celui qui se noie donc jama o sayi ɗo ni o sayi ɗo hande en ala yiɗaɓe en ala teddinaɓe ɓuuri IFDG en ɓuuri ala gisellu en tête de son excellence El Hadji Cellou Dalein Diallo donc ko ɗum mimmi mari komi yewta ƴettirɓe yewtere nden programme yo ƴettu wowola programme jo mais meɗe andi ɗo IFDG ka IFDG ɓe laamoto si Allah lan no jaɓi men laamoto leydi feppine sukaɓe feppine golle adde e leydi ndi wonay a wona e hoore leydi ma ndi en tant que hara a bonnali hiɗa e yeeho jam ko hawre leydi ma ñande noon bonnuɗa o sari a fawete hoore ma ɗum mo kala ɗum nala Guinée tun wona Sénégal tun wona France tun wona Amérique tun kala ko bonda waɗa crime ɓe nangete donc haray ko ɗum joni noon iɗen andi programme ɗe yigereji wondi ɗi wadde e aduna o jama ono sikkude ko samakala wona e mum na samakala de ko guerre mondial on no hiide no jindude ɗo nene sen guerali tun no immori ɗen sen gueral no immi ɗen itten o gente militaire yeeso men ɓe yimɓe joguitiɓe leydi an notage ko wallahi haray ko enen andi sen immike joni en joguitike leydi men nden ɓe iwa yeeso men leydi ndi na kamɓe wonɓe ɓen ka gouvernement goto wata commandade leydi par ce que déjà depuis 31 décembre kamɓe pouvoir maɓɓe on esprit donc o refondation moɓe woni haalde fi mum ɗo ko wata goto jaabuɓe en ala si tawi do en yalti wonono padre wi'iri noon e président Cellou en reconnaissata gente militaire on depuis 31 décembre haray ko en wakkilo moƴƴa combat on wakkilo ɗen moƴƴa jusqu'à la victoire finale restons mobilisés pour le grand combat qui nous attend parce que en fof meɗen en andi si tawi goɗɗo yarani goɗɗo hakkille ɓe famudere mais tawi tun ko yawgol jamala Guinée fof yawo parti ji politique ñandi ɗin ko ɗon woni jama o jaɓantaɓe donc ɗon ko ɗon min tigri mi jaɓata mi daroto ɗon mi sakko kadi mi daroto ɗon par ce que koɓe falana kon parti amen mi jaɓata ɗum noon koɓe falana kon parti amen mi jaɓata ɗum noon donc si Allah lan noon jaɓi IFDC kadi laamoto aduna fof kadi finay ñande gore président Cellou Dalein naka jullere laamu si Allah lan noon jaɓi ɓe gagnike 2010 ɓe laamaki ɓe gagnike 2015 2020 fof sikko no ɗon laamoto no ɓe laamaki ɗon yen andu ko Allah woni moyal ñande Allah addi ñalande o goɗɗo boni o ko goɗɗo boni wawata ittoɗo mi yi sorti ɗo suka waɗo vidéo iwɗo ivarari laggine to mi wolata inne makko ne sako mi okka mo valeur mais yo wattan hila moƴƴa ɗi yewtereji makko oblige go sukaɓe ma ɗum wolan fewtugo sukaɓe nawo guinéjo na fide ko jallo yetta mais yeetemo moƴƴa yo accu so waccali mi aranoyamo ɗo kanko e spécial si mi aranoyimo noon min sunna e laggine men jooɗo men fewtidira si Allah jaɓi ko ɗum min mari komi yewta donc innugol sukaɓe fo yo fewtu Mamadi inna joni ɓe famidi mi ɓe woɓɓe no yaltoto ina recrutement no waɗede ka axe spiiji samakalaji birribiji mbuuɗi ala on yi laawi ɗin fop no stoppede wonnoɓe haalde fi laayi programme ɗum fop no stoppa e nder leydi immode daroɗen dartoɗen andinen jamala Guinée on ko fewdiɗen noon hande kadi hewti hande kadi ko huwa en faabo par ce que si en immike darike CEDEAO o wallitoto en fop haali déjà CEDEAO o jalti fewti e jama o inni kala si lagine waɗi si population immike contre Mamadi Doumbouya yimo ko pouvoir kamɓe de CEDEAO mbiyara ɓe wallitoɓe CEDEAO ara wallito communauté international no waɗirani ɓe noon pression ɓe ni si référendum waɗama élection organisé ɓe wuritaneɓe petite porte donc haray ko ɗon si Allah jaɓi haray noon yo Allah feƴƴi ɗi programme ɗe jam moƴƴere en tout cas si Allah jaɓi mi hay woɓɓe gono toon no wolde inni o rencontre wawa e wonugol entre Laggi Cellou e Mamadi Doumbouya Mamadi susta ɗum o susata joɗade yeeso Sidia Touré e Laggi Cellou ɓe jooɗo autour de la table woni non France woni Côte d'Ivoire woni Sénégal kala
o susata few si en yeddi en yiyoyay ɓay tum ɓe guerde négociation ino ɓe jooɗoɗo e ala giselu ɓe jooɗoɗo e maɓɓe ɓe yewta kono transition yarata ɓe guera e tout possible mais noon ɓe surprise te ñande goto ɓay ko ɗum ɓe fala ɓe surprise te si Allah walanno jaaɓe yo Allah ko ala giselu laamu dandaɓe sago ayɓe maɓɓe yo Allah firtu arsike on haɓɓa kata haɓɓa nafigiɓe ɓe yo Allah hokku ala giselu laamu moƴƴa si Allah hokki ala giselu laamu ko ɗon anda toon valeur lagine mais so ŋeŋini ha ala giselu laamaki Allah dandu ɗum lagine tampa duuɓi temedere kadi ɓawta ɗum si weeɓi tawa ala giselu si wawoy heɓade sina ɗon haray leydi ndi hande kadi yo haala waalo. Vive le président Cellou Dalein Diallo, vive les militants et responsables de l'IFDG, ensemble, unis et solidaires, nous vaincrons.